Ekitabo kya Zaburi eshura ya 30. Okusiima Ruhanga ahabw'okwihwa omu busaasi. Zaburi ya Dawudi n'ekyeshongoro ekyayeshongwirwe obu bashorora hekalu. Ai Mukama ninkwimbisa ahakuba onyimukize kandi tuwareka abazigu banje kunyehimbisizaho. Ai Mukama Ruhanga wanje nkakutakira wankiza. Mukama okiha amagara ganje okuzimu wandinda naguma ndi ohuriire wanyiha omubali kushuma omu kiina. Imwe abali kwerabe mweshongorere Mukama ebyokuhimbisa kandi musiime izina rye eririkwera. Ahakuba ekiniga kye n'eky'akaanya kakye konka embabazi ze zigumaho ebiro byona by'amagara g'omuntu. Okurra kukararira omuntu nyekiro konka okushemererwa kwija omu kasheshe. Nyowe omu biro by'okuhiirwa kwanje nkagira nti tinditengesibwa ebiro byona. Iwe Mukama ahabw'embabazi zawe okangumya nk'ekibungo. Kuwanyimira amiisho naburaburirwa. Nakutakira Ai Mukama kandi niwe nayeshengereza nkebuuza nti kundishuma omu kiina eshagama yanje ryangasira ki? Omucuucu guryakuhimbisa narigumanyisa amazima gawe. Hurra Ai Mukama ongirire embabazi. Mukama ogume ori omuhwezi wanje. Okucura kwanje okakuhindura okuzina okanzirukurira ekiguniya wanzirika okushemererwa. Ngu amagara ganje gakuhimbise gareke kuhunama. Ai Mukama Ruhanga wanje ndyakusiima ebiro byona.